شەڕ و پێکدادان و داوی زانیاری بەڕێز دکتۆر ئەحمەد شەوقی شڕۆڤەکاری سیاسیش عەفرینە بڕێیا تەلەفۆنە دەتگەلمەدا بیتن جەنابێ دکتۆری سپێدە باش ئەگەر زەحمەت نەبیت بوومە بەحەز بکەیت داوی ڕەوشە ڤان دوو تاخانە چییە بەرگری دە چه ئازدایە ڕەوش چاوایە لە گوری ئەو زانیارین کەتینە دەستێوەداوە کە شڕۆڤەکارێکی سیاسی نەها لە ڤان دوو تاخانە ڕەوش دە چه ئازدایە هێزن ئارتێشە عەرەبیە سووری هێشتا بەردەوامش بۆ ێرشکردنەیان ڕاوەستاینە سباتە بخێر براجان هەروەها مینەر و تەماشەبانجی بکێ و خوشی بن و سلامەتی و ئارامی ji her du taxan ra em hêvî dikin ji Xudayê mezin. Dihûnî ez bixal taxa eşrefiyê bûm li firka yekem duwara yekem dibêjin jêra em derbasî duwara duduyê neman yanî min rewş cavan dît û em rewşê ra bûm rûbirû rewşa her du taxan gelekî nebaş e şer û hevçûn û xoragiriyek û berxwedaneke rastî lêgêndar ji pir kesên bi çekên sivik wek te gotî şervanên Kurd yên li her du taxan xoragiriya xwe dikin bergiriya xwe dikin bergiriya şerefa xwe dikin rewş dihûnî em weke navdarên Efrînê weke rêvendiya Efrînê ya fermiya yani bi ser hikûmeta Sûriyê rêvebirê herêmê jî me ra bûm em kerwanek ji pir kesan û me bixwara yanî dezgeha xêrxwaziya Berzanî jî bi me ra bû em derbasî hatibû ku em bi parêzerê Helebê ra kom bibin û em bi hev ra derbasî taxa eşrefiyê bibin û em kerwaneke koçberên destê we xweş bin madî nebin belê heng derbasî taxa eşrefiyê bûn di nava taxan da di nava taxan da hêşta xelkê sivîl maye gelek xelek maye rewş çawa ye di nava taxan da di nava taxan da xelkê sivîl pir maye pir maye yani ne wek diragiyandinê da gotî yani koçberîk valabûnek hatiye kirin her çi qas rewş zehmete bes ev taxên wan yani ev malên va kesnan ev 100 salin yani ev taxan nûne di Helebê da bes yani ji 100 salî wir de ev tax şên dibin pere dibin mezin dibin xelkê wê işte Kurdnişên yani taxin wek taxên Kurdan têne yani binav kirin pir xelk were dem ji malên xwe bernadin درێ دا دەما هین چۆن ji bo eşrefiyê دکتۆر دەما درێدا هەنگ چۆن ji bo eşrefiyê we çi dît hêzeka zor li derdora van taxane hatibû komkirin ev çi cûre çekan bûn ku li derê we dîtin di ser rêya xwe da dema em derbas bûn firkek heye da têra tu derbasî Helebê dibê vêra dibê Lêramûn firka Lêramûnê berî firka Lêramûnê bi 300 metr barhilgir hebûn tank li wan bar kiribûn wekî 6-7 barhilgir tank lê hilgirtibûn êkê derbasî derdora wan taxna bibana birê we em çûn hemî cûreyên çekan yanî hebûn çekên giran jî yên sivik jî yên Medîne û dema wan zanî ku em ji Efrînê derbas dibin yani em hev karwan fermiye derbasî her du taxan dibê pêşwaziya me wek bi şabûn yani ew çekdarên li firka Lêramûnê bi çekên xwe jûr da kirin û yani pêşwaziya me bi ewa kirin wek dizanin cema jî heye yani bi pîşeka û bi şabûnê em wek pêşwazî li me kirin em derbasî taxa eşrefiyê bûn wek hatibû plankirin em derbasî taxa eşrefiyê bibin
ام هرم حیا فرکایا دودیه دوارا دودیه بس امان دوارا یکی ام دربازی جبر شرو به باشه هفچونه بین ام دکتور دربازی دوارا دودیه بس در فتح نکیده از دکتور او بکر دما هین دربازی تاخابون و تن سیویل دیتن یانجی و هزن آسایش جی دیتن هین پیرا آخفتن یعنی چاوا بحثا روشا خود کر مورالا خود کر آلیکاری چاوا دیگه هن دستوان یعنی تو دسانی کو اف دو گرکه دورنج نافچین کردنشین دورنج روش هوای کردستانه یعنی اف کلی دور بله اف درگه کیجان درگه هم کو بشن آلیکاری بگه هن دستوان ام نا ام من اسایشا و داری من نکنی بیرا من ندیتم تانی هزن ارتشا سوری بون اها و هزن بسر وزارت کار هندر بون يعني الشرطة وبوليس والشرطين العسكري يعني حتى هبينين بسر يعني رينا دولتي دا هنگ بچن كيف اقوى بقرم در بازي وان جابنا وجين كو هزن آسايشي لهنا تني افجه چون ما وجين كو دست وكتا قوتي بوليس و هزن سر بوزارتا برگيا وزارتا هندورا سوريا دا كو شعفرين يتقال مدابو قال لك سفاس دكتور سركفتي بي سفاس جبوان آلي كارين كو هنگ دكان جبوه هلويستي و هەوڵدەین دکتۆر دەمێن داهاتیدا ئەگەر باش بوو پەیوەندی باش و جارێکادن ئەمێ دکتۆری تەڤلی مژارێ بکەین تەڤلی گەشتان و چیان بکەین زانیاریان ژێوەر بکەین و یەک ژوان کەسان بۆ دیگەل دەستگا خێرخوازیە بازانەی تر دەربازی ڕۆژاوای کوردستانی یان بشن پارێزگا حەلەبێ بۆیە ji بۆ ئالیکاری گەاندنە ئالیکاریان بە وان کەسن و ئاوارە بووینە